Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышан вершында кадақаға бойле малюмат. Біздің ватандашларымыздың көзлерінен шетелдегі вазиет. Сонки 24 saat devamında yangi hastalar qayd etilmedi. Yarmadamızda vaziyet ne derecede stabil? Belki de teröristlerdir, yaş erkişiler eki gajapski alındılar. 3D printer yardımıyla kurçalayıcı maskalarının yetişmemezliğini nasıl etip yok etmege mümkün? Karantin devarında yapılgan eylek, gönüllüler Kırımlılarga nasıl yardım eteler? Kırımdan tış yaşagan vatandaşlarımız COVID-19 hastalığının bağlı vaziyet aqtap paylaşalar. Ular bizge Türkiye'den ve bugün en keskin vaziyet olgan İtalya'dan hem de Rusya'nın çeşit regionlarından video çıkarıp yolladılar. O yerlerde karantin nizamı nasıl geçken aqtap bizim levhamızda. Улочки пустые, чистые пустые улочки. Но наш тракторист, он работает всегда. Без него никак. То есть все равно дороги чинят, вот, все равно как-то потихонечку работа идет, несмотря на этот страшный вирус. Bu Türkiye'den yollanılgan video, Alanya'da mahmutlar koyu, insanlar görünmey, evvelki gibi kalabalık yok. Когда не было карантина, здесь просто было не протолкнуться на данный момент. Сейчас у нас все пусто. И даже трасса заполнена не до такой степени. Вот. То есть раньше были разрешены пикники прямо вдоль моря, но на данный момент вот такая вот ситуация, потому что людей штрафуют. 30 тысяч. Вот я вышла на свой страх и риск. Yerli tükenlarının hadimleri sebze ve meyvelerni paketlerge paylaştırganlar. Bala meydanчıkları şeriyetle sınırlangan. Вот из-за этого вируса я не слышу детский смех, детский плач, крики, эти счастливые оры. И вот смотрите, вот написано, сейчас я вам покажу. Вот видите, все огорожено. И вот такая табличка, да, что призывают людей оставаться дома, да, прям просят. Давайте будем все-таки соблюдать меры предосторожности, не думать, что вирус нас обойдет, да, нас не коснется и тому подобное. Нужно беречь себя и все-таки соблюдать меры карантина. Koronavirusnen bağlı en keskin mesele şimdi Amerika Koşma Ştatlarında, İtalya ve İspanya memleketlerinde. Appennin yarımadasında epidemiya başlanılgandan beri 12.000'den ziyade adam elak oldu. Bu vaziyet İtalya'nı elak olganlar sayısı boyunca birinci yerge koydu. Hekimler gece kunduz çalışalar. Tükenlarga nefbetnen kirmek mümkün ama video çekmege mümkün değil. Non è autorizzata, non è autorizzata. Окей, здесь нельзя снимать. В Италии немножко приостановилась зараженность людей этим коронавирусом и смертность. Салям алейкум, Крым. Живем в Московской области, в городе Люберцы. Вот так вот выглядят наши улицы сейчас. Людей нет, машин нет. Улицы пустые. Люди сидят на карантине. Bu ise Moskva vilayetinde yaşayan vatandaşlarımız. Birinci koronavirus hastası mında bir ay evvelsi belgilendi. Bu İtalya'dan qaytgan kişi edi. Karantin nizamı kirsetildi. Bir ay geçken son hastalıkның sayısı 3000'ge yakınlaştı. Rusya sakinleri şaşmalamaylar, samoizolyatsiya nizamında yaşamağa tırışalar. На улице практически никого. Ну так, пара-тройка людей встретишь, которые тоже так же, как и я, вышли срочно в магазин, либо идут с работы, потому что не всех посадили на карантин. Детская площадка. Вот так вот перекрыли лентой. Адыгея Cumhuriyeti mında sakinler bütün devlette olgan gibi evde kalalar. В Адыгее ситуация, впрочем, как и в других регионах страны. Введен режим карантина. Выходить и выезжать из дома можно только в разрешенных ситуациях. Сколько это продлится, мы не знаем. Особой паники среди людей нет. Большинство все-таки соблюдает меры предосторожности. Берегите себя и своих близких, соблюдайте режим карантина.
Бу ise Махачкала Дагыстанның пайтақты. Мында бүгінгі күнде 25 хаста бар чоқысы шәрлер хапалы. Кіріштеве чықышта полиц хатимлері невбетчілік етейлер. Вот это объездная трасса, которая идет через Агачаул сюда, в Махачкалу. Вот эта трасса, которая идет через Ленинген с Буйнавска. Тут на недостроенном мосту, по недостроенной дороге тоже некоторые пытаются проехать. Не получается, везде стоят ДПС. Қырым, бүгінгі күнден Жумхуриятте карантин керсетілді. Акимиет сәкенлерге мұражат етіп, евде қалмаға рижа еті. Өзлеріні аямайып çalışқанлар арасында әкімлер ве гөнүлелер. Эсли башылар лячве шайтмалларны алмақ үшін гөнүлелерге мұражат еті білелер. Нақлиет серек юре. Дихатлы олыңыз шынды карантин низамыны максимал шекілде күтмек пек мұйымдыр. Керекли керексіз евден чықманыз. Бұл вақытны евде кечермек керек. Тек бойлы ел неневелке яшайыш тарзына қайтарма имканы бар. София Шукурова, Миллет үшін. Кечкен сутка девамында Қырымда яңы коронавирус хасталары белгіленмеді. Бұақтақ мезжете еркун кечірілген оператив штабның топлашывында белі олды. Анда yüksek азырлық низамы көрсетілівінің инжеліклері де музакере етілді. Тавслятлы Жанев Бетекалев хамызда. Қырым қатты самоизоляция низамына кечи апрелін 6-сына Сергей Аксеновның немерене керсетілген денешмелер үкімесережеклер. Бұақта оператив штабның топлашуында хабер етілді. Елға тек девлет қызметшісі яда ерлі өзі идаре ету органлары қадимның шедетнамесын чықмаға мүмкін. Все остальные граждане, которые не относятся и не работают в этих органах, перемещаются по территории Республики Крым только на основании справки, выданной работодателем. Справка olmazsa өз машина кізілмек мүмкін дегіл. Нефақаджылар үшін де айры режим олacak. Это касается граждан старше 65+, а также граждан, имеющих хроническое заболевание. Просьба не покидать места проживания до 14 апреля. Бұтын ялтанын отеллері енді айры незаретке алынды. Карантин көрсетілген сон олар ішлеріні девам етіп, мұсафирлер қабул етеділер. Бұл себептен меморий жаза тайынлежек. За нарушение действующего законодательства в этой части юридические лица привлекаются от 200 до 500 тысяч рублей. Нақлет әрекеті ақында да қатырлаталар бұйым шер ішінде емді шерге яқын қатнаған рейслерге айт. Этот транспорт работает только утром и только вечером. В промежутках транспорта не будет, поэтому, планируя какие-то свои поездки, нужно это учитывать. Транспорт в междугородном направлении ходить не будет. Коронавирус юқан хасталарының алы денешме қала олар стабиль бір. Сутка девамында Қырымда яны хасталар білгілегені жоқ. Эльмас Аблакимова, Миллет үшін. ФСБ идаресінің хадимлері халқара террористик тешкілятында іштірак етуде шекленілген екі яшны қаладылар. Екісі де доғма орта сиялы радикал ислам ғайлерні дарқаталар. Ученші мемлекетлер вастасынен сүреге кетіп, анда сілялы зіздетті іштірак етмегені ететейділер. Бұның үшін евелден камуфляж урбалар ве иләжіларны сатын алдылар. Ахмеджет Краснодар маршруты бойынша такси сымары шаттылар. Краснодардан Тбилисиге же автобусқа ве Тбилисиден Истанбулға учаққа билетлер алдылар. Ама ярмададан чықып етіштірмедлер. Шүбел адамларны екі айға апсыттылар. Ашайт вет темізлік мақсулатларны себзеват ве мейваларның евге кетірілмесі. Более етіп, Қырымлы ойыны волонтерлары коронавирус эпидемиясы вақтында шерден ұзақ яшаған әслі башлы адамларға ярдым етелер. Хайрейлік ақында тәфсілетларны бізі мұхберлеріміз тариф етелер. Бүтін Русия халық фронтының волонтерлары бүгін насылы бежережеклеріні не алacaklarını музакере етелер. Мы идем, ты покупаешь по своему списку, потом я покупаю по своему. А у тебя список меньше, ты как купишь, пойдешь на кассу, если что, придешь, еще мне поможешь. Олар evvelden cedvel тыздылер, ona көре en taze мақсулатны сайлап алалар. Мы стараемся не подвести наших людей, которым мы оказываем помощь. Поэтому мы следим за сроками, особенно если какие-то молочные продукты, на них очень важен срок. Мы смотрим, проверяем, заранее согласовываем с человеком, важна ли ему конкретная марка или это что-то может быть на наш выбор средней ценовой категории. Бүгін en çok sorulgan mallar arasında limon ve zencefil тұра. Bir hafta devamında onların fiyatı bir kaç kerege көтерілді.
325 рублей. Я хочу сказать, что это гораздо дешевле, чем в больших маркетах в Симферополе на сегодняшний день. Отличная цена. Керекли şeyler satın alındı, növbeteki iş onlarının yetkizilüvüdür. Mına böyle alda aşağıt mahsulatı adamlarının evine kelip yetiyor. Ankara koyunun sakini Tatyana Danilova devamlı vakit bir özü yaşıyor. Ömür arkadaşı keçindi, balalar ise şehirge koçup kettiler. Sağlığı zayıf olğanı sebebinden gerekli şeylerini özü satın alıp olamay. Onun için gönüllerinin yardımının kullanmağa karar oldu. Bunun için acele bağa telefon açtım. Ну, в связи с сложившейся ситуацией, с коронавирусом, конечно, лучше сидеть дома, никуда не выезжать. И я, в общем-то, придерживаюсь, прислушиваюсь к этому, поэтому никуда не выезжаю. Erkun sabah 8'den akşam 6'gaca gönüllüler Cumhuriyetimizin muhtaç sakinlerini aşağıt mallarının temin ettiler. Mahsulat getirilgeni için para almaylar. Karantin vakitinde faalciler vatandaşlarımızga evde kalmağa ve izolasiya nizamını bozmamamağa tavsiye ettiler. Bu sizin xavfsizliğiniz için yapılgan çarelidir. Elmas Ablakimova, Muhammed Zekeriyaev, Ervin Miraliyev, millet için. Gönüllüler vele qaytqalmağanlar iş adamları Ахмезжете әжелі yardımının 5 подстанциясында çalışkan kadimler için sıcak aş getiriler. Merhametli iş adamlarına ve pervasız kalmağan insanlarga can yürekten teşekkür bildiremiz. Ахмеджете әжелі yardımının 5 подстанциясы için sıcak öyle yemeği getirilir. Bugün 90 порция аш hazırlandı. Malive yardım göstermege istegenler için ise мы вместе 2020.rf saytında yardım etmege isteyim degen arizаны toldurmağa gerek. Kırımda karantin rejiminde bu şirketler kapalı, başkaları yönelişlerini deniştirip cemaatga faydalı olmağa isteyler. Böyle iş adamlarından bırakında bizimle Hamas. Bu adam regionumuzda maskalarının yetişmemezligini eksiltmek maksadını koyar. Она разбирается, сюда вкладывается фильтрующий блок из любой практически ткани, которая есть под рукой, закрепляется и смело одевается на уши. İş adamı Dmitriy Sakhankov klipsalar nasıl tizilgeni ve çalışkanı gösteriyor. Bu bir gereklik maskalar için kıskaç gibi şeydir. İşlep çıkarılığı pek sade. 3D-принтер закончил печать, мы снимаем с печатного стола изделия, собираем их, зажимаем клипсами, которые печатает следующий 3D-принтер. Привязываем резиночки и, собственно, готовы вручать людям. Böyle kıskaçlar bir günde 50 tane basıla, onlarını plastikten yasaylar. Bunun için onu 200 gradusgaca kızdırmak gerek. Bir çift klipsaga hazırlamak için 3D printer 1 saatten ziyade çalışır. Leyha ve model tizilüvü gerekli ölçüler bilgisayarda bilgileniyor. Onun kuvvetligine yapılgan işini tezliğe bağlı. Готовую модельку сохраняем в формате STL. Открываем в программе слайсера, на данный момент это ультимерки Кура. Вот. И после того, как слайсер обработает модель, он переводит ее в G-код, после чего этот G-код закидывается на 3D-принтер и можно распечатать готовую модельку. Dmitriy'nin şirketi yöneliş deniştirilivinin muvaffakiyetli misalidir. Pandemiyadan evvel mında investisiyon leyhalarla çalışa edilir. Hem de mektep talebeleri için ekskursiyalar geçiriliydi. Onlarga 3D принтер nasıl çalışkanını anlattı ve gösteriliydi. В прошлом году, волею судеб, мы участвовали в грантовом конкурсе от Министерства экономического развития. Средства, выделенные республикой, нам позволили приобрести уже серьезное оборудование, вот как этот большой 3D-принтер. Böyle 3D принтер 1 metrgece yükseklikte şeylerini yasamağa imkan veriyor. Это шестеренка от дорогостоящей мясорубки, с которой человек к нам обратился. Здесь сорвало 3 зуба, с этой стороны 4. Она была из полиуретана, материал был несколько эластичный и не iznasostойкий. Şirketler Cumhuriyetimizde bedi ünerler ve esnaflar palatısında faal şekilde yardım ediyor. Şimdi klipsalarının istisalı artması için böyle şirketlerini ortalık münasebetlerine celp ettiler. Elmas Ablakimova, Ruslan Minayev, Dmitriy Nizavoy, millet için. Bugünden Kırım'da karantin ilanatıldı. Xavfsızlık çareleri artırılacak. Çok adam öz iş faaliyetini toxtatacak. Ama bu yengil dep sayılmagan günlerde çalışkanlar da az değil. Onların arasında jurnalistler de var. Çıkışlarını sizler için hazırlanganlar hakkında Elmas Ablakimova'nın levhasında. Sivil Mimetova bazarlar nasıl çalışkan hakkında metin yazza. Yolga çıkmaktan evvel adetince sinopsis yani reportajının ssenarisi tizili. Esas gaye karantin şaraitinde mahsulat satılığı hakkında bilmek ve başkalarga tarif etmektir.
Планируем проехать на Москольцо, Куйбышевский рынок, непосредственно заехать на центральный рынок, потому что мы знаем, что с сегодняшнего дня в Республике Крым карантин. То есть даже если раньше были малые торговые точки, по идее сегодня их не должно быть. Ну, проверим обстановку и в целом, конечно, будем спрашивать у людей, как они настроены, как переживают, сидят ли дома, соблюдают ли режим карантина. Карантин шартларында журналистлерінің işi devam etті. Олар dünyada ятқан вақияларны көз етіп, Cumhuriyetimizдің sakinlerini haberдар етелер. Новости на телеканале Милет не прекращают свою работу. Стараемся вовремя выдавать нужную и, самое главное, важную информацию для вас. Работаем в прежнем режиме. Muhbirler, mürerler, operatör ve montaj rejissörleri çalışkanları sebebinden adamlar taze актуаль haberlerini bilirler. Все дома сидят, только телевизор смотрят. Все должны проинформированы быть. Очень важно, чтобы до людей доносили как раз всю информацию о том, как вирус распространяется. Телевизор для чего нужен? Для того, чтобы узнавать все новости. Jurnalistler her vaqt vaqiyalarını merkezinde bulunalar. Evden çalışkanlar da бар, олар oturgan yerden malumat hazırlaylar ve efirge böyle çıkalar. Millet non-stop rejiminde çalışa iş gününün başında endi alışkılı olgan çareler dezenfeksiya ve sıcak ölçülüvü. Haberlerden gayrı bedi programalar muharririyeti de çalışa. Millet telekanalının efiri sabahının kayırlı sabahlar teleklerinden başlanam. Гунеш çalgı takımı bizim efirimizni yaraştırdı dostlar. Çal. Күніңізні Vatan Sedası radyomuzdan devam edebilirsiniz. Onu dümen başında bulungan ve evde oturgan vatandaşlarımız dinleyi. Alıp baracılar dinleyicilerinin canlı efirde konuşalar. Kutlevi malumat vastalarında çalışmak demek büyük mexanizmin kısmı olmaktır. Büyükten büyük auditoriya için ayınlamak yengil vazife değildir. Karantin vaxtında Millet телеканалы yanı yayınlav setkasına geçti. Мы транслируем прямой эфир оперативного штаба по предотвращению коронавирусной инфекции в Крыму. Также для детей, которые сейчас сидят дома, мы стараемся выбирать лучший контент для того, чтобы они могли насладиться самыми лучшими передачами и интересными фильмами. Evde kal kanalımızın hepsi programaları böyle hashtag ile çıqa bizden kalınız ve özünüzge muqayt olunuz. Elmas Ablakimova, Ervin Miraliyev, Millet için. 21 asırның кергінлігінде ең қиметлі шелерге вақыт етмегені сық рас келе. Бұл Құранта якынларымыз ве севімле шымас. Шымды бұл бошлықны тұлдырмақ үшін ажайып имкан пейда олды. Евде қалыңыз, өзіңізге мұқайт олыңыз. Бұл весе сызны Cumhuriyetimizde yüz bergen vaqalarның таныш етежеміз. Хаберлер тақымы Millet телеканалы.